это утро вот не знаю, ну в сказке сказать, не пером описать. Вот ты встала и думаешь, Хадр, что ты будешь кушать, как тебе. А тут я слышу музыку, балконымдан сығып қарахам, онда самауыр қайнап жүргенде сенге шақырып тұралар. Мына бит ол. Француз килә дейде, Наполеонны күрәди. Яулы еткән Мәскәүгә лә булса галла тора ди. Яулы еткән Мәскәүгә лә булса галла тора ди. Вы мусульмане, значит, у вас есть имя, значит, мусульманское? Амир Тимур. Как? Амир Тимур, мусульманский. Амир Тимур. Она ведь... Андрей исемен, Амир Тимур. Эндрей. Biz onu Emir Timur demek de koyduk. Tak koyduk. Ottabaldan kollatize busta galla kollati. Ottabaldan kollatize busta galla torati. Aytdım bitmedi uruklarla başka sayırla tasaklık. Андрей Смирнов, Любезники, Любизар. Ответил войну с Наполеоном в 1820 году. Бәлху ішкәнгәндә бәтеләштік барыбыз. Бәлху іштан сыққанна алдан сықтыданы біз. Любезники, Любизар, молодец, молодец. Любезники, Любизар, молодец, молодец. Бұл вид қыздар қарағыз әлі. Настояшный Мәскәу сәйі. Вот. Мәскәу... Мәтрүшкәләр? Башқұртстанда. Қауымы менің Башқұртстаны. Өдебет едік. Рахмет. Бұнда Мәскәу сәйі деген нәмәні білмейдер екен. Білмейдер. Мәскәулілер білмейдер. Әбір біләбін. Мәскәу сәйі ошылай бұла. Хез біләгін ме? Біздің түп ағинейбіз Гүлсина апайым. Хеп қайы яқтын? Мен тумышымнан Істерлі Баш районынан, Райка ауылынан. Көптенен берлі бұнда хеп Мәскәүдә. Мен көп еллар істәпті мақта культпросветта оқыттым. Құмартқы фольклор түркімен асып, анда халық исемен алып, Мәскәүге опыт менен келдім, тәжрибемен келіп, бұнда 7 ел инде бір Ақтирменнен эшлеймін. Мәскәүдә мен 12 ел яшайм. Ақтирменнің ағинейі. Зур рәхмәт. Һез апай кайсы яктыкы? Мен Мәләүз районынан. Мәләүз районы исемегез ничек? Фаурия Саяхова. Мына бит Мәскәүдә безнең башкортлар. Фатимам туратка Атай салды. Мин Әбиәлил районынан булам. Кайсы авылдан миндә әбиендер дөнья? Өскөл авылынан. Аслай тидер, Өскөл тидер. Өс ягында Өскөле булган өчен Өскөл дип халыкта атап йөртәләр. Исемегез ничек? Минем исемем Айгөл була. Айгөл. Менә бит калай матур кызлар бездә.
О, молодец. Любизоньки, любизар, молодец, молодец. Любизоньки, любизар, молодец, молодец. Молодец. Ey Allah'ım, ey Rabbim. Ошо ямгырды алып бар инде бидин Башкортостанга, Хайбулла районуна. Елайыр, Зиянчура ягына. Поблагодарить руководство вашей компании за то, что нас пригласили, за то, что мы получили удовольствие выступить перед вами. Спасибо огромное всем. Еще раз вас поздравляем с Днем Строителя. И от нас на память маленький подарок. Это лук со стрелами вашему руководителю. Заходите, пожалуйста, сюда. Да. Мы видели, как вы с удовольствием сегодня стреляли, даже ваша жена, даже ваши дети, да. Так что, пожалуйста, стреляйте и попадайте в цель. Hingga yangi bir kuy undan iydan sangi bir kuy bo'lmay bir o'rinda turib beyik ayda o'tirib Allohingma kesihingmi alla yashashingmi qizmi hin alla yigitmi beyilda inlatma avr o'ylar ketir boshdan yangi turmush ayda boshqa qashlar yurmay yerib miyingda o'rilsin yerim qanqa tiklim boshda hilkib mening menen ayda hilkim turma ali bir kuyi Beyu kuyuna beyi hey 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 Beyu kuyuna beyi Раз, два, три, побежали! Мен Ямиля булам. Татарстандан өдім. Менә өдім пішірген пироглар алып келген едім. Ауыз еттігіз әлі. Қайдағына йөрі әмді хим болыр әң ойымда Сәйіс әмді хілкінәмін сықмайым бұл ойымда Бара-бара бері-бері бейеті бейі күйі Қайғыға батып йөріме әлі күйі Бойың хымғыл болыр хенің бейі менің менен тенім Аяқтарды болмай көріп Болмай бір орында тудып Маңлайдардан ақын тердер хілкін хім бүтін ердер Батыр бұл ерімдің күйі Beyu kuyuna beyi hey 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 Beyu kuyuna beyi